Ni tariki 26 mweri ni jwa 11 mwaka ni jwa 2025 tutigerie mathaja maka yake nikenda ithurano binini ntere mwanya nthigurune ya Kenya biethirwa bikegitika na ndene ya Weru TV ni twibangite bwa kung'ana nikenda gutigira ogwa mutegeri gutigintu kethirwa muno ugikurukirwa muno tukimurika ndene ya Mbere North aragitikia obunge gikethirwa kikirwirwa ntuku ya rojo aringi kura bakethirwa bagichumiria kwa wingi nikenda guchwa uria ukethirwa nande akibatongeria ata mubunge ndene ya gisigo giki nkoroki andiki Beto Banteto nebo Anthony Kathenyari tamwaniki amwe na Kinya Kare Mutugi ne baibangite na Kinya kugita kambe ntereji cia Mbere North nikenda gutigira nitugukuonia uria kunde gukethirwa kugita na mbere ntuku ya rojo amwe na Kinya ogorobwa narua tugakuonia ikinya kwa ikinya uria kugwita na mbere amona ntetera nkoreterete ni Yaratu kuthurania kirindato cia Weru urataini mutujwa Layer Premium Fortified Sifted Maize Meal na Layer Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Layer Premium, nurturing the world. IBC kuga ni bangite bwa kung'ana ni ontu bwa ithurano bia rojo Mbere North na ukaria ni bweki bwa kung'ana. Tugakuretera chuigite kio jumbe Mbere North na utoro bwao ndene ya omea siasa. Mubangania wa DCP Mithika Lentore kuonania witikio bwa Karish gusinda rojo na bothirikari kiuga wa muthende niwe uka mubunge ntuku ya rojo. Tugakuretera uria mantu jakari isigo mwanya biria biena ithurano binini rojo birio Kaspool Malava na Baringo. Mwonanirio twa mathithio ni Maureen Kirimi na ningetwa Maureen Kinya. Nkiama ya mianka na ithurano IBC ni yugite ni barikite mibango yonthe ire kuendeka ni ontu bwa ithurano bia ntuku ya rojo bakiaria mwena ndwangichia ukaria baugite ibangite bwa kung'ana nikenda kunenkera kariba Mbere North ithurano bia uma na Weru na kagitene gaka katogwatanira na mwandiki wetu wa Nteto niwe Mutugi Kare arentere cha Siakago nikenda atumenyithie buria wita na Mbere Mutugi kethrano kungwata kanyaka ni gaku. Ibega Maureen naja ndini kiri skuru ya ali ya Chicago ara ukethira kiri gitariro kia kura ira chumbite kwithira chigita na mbere na jatigere mathaja maka yake aringi kura ba Bega Maureen aja ni kiri skuru ya Chicago na aja ne ukethira kuri gitariro kia kura yona chadike kuringwa ni untu jatigere mathaja maka yake aringi kura ba Mbere North bomba kwithira bakithia kithurano kinini ntereiji na naruora gwatinda oaja tutinde twambite kambe Antone aja igukare na muchemanio na POs na DCOs baraba kathira bakirungamira ithurano guntu mwanya nontu ishigo mbunge kia Mbere North kiri na iringi kana bakaringira kura ni itwo igana rimwe 34 na bakethira ba kampani toka na banenkeri askari obaire kireo gituo ni ugwatinda aja askari batindo kubanga na Kinya CEO wa IMBC Hussein Maljan no kari Anthony aja kenda komba kwithira kisha kuona mantu jonthe ijetete na mbere bubwega na othaiji urokuthira ukiona nyuma yakwa kuri na askari na nyumba unio kuri na arahu na tongeria bangi ba IMBC kana nkia IBC baraba komba kwithira kaba kwithira bakine nkaniria mathaga jonthe ja gutigira kuri na
kithurano ikathika bobwega ni untu into bibionde bibatkwithira biri gukinya gituone mbere barareo na byo gituone kwenda rukiriche kinya thaa 10 na ijire ni rokura chigambia kutha chikiringwa na kenda chikombe kutha berike kuringa thaa 10 nemwe cia ugoro ora ukwendera thaa iji askari bale aja ujo bala bakaringithia kura bale aja ujo na omuntu ekuruka kanenkerwa mathaga jawe agekira kithandukune akanenkerwa askari bageta gituone kiria abatikwithira ari Kona ndi nikiagwetera nontu kiatho nigikere na nandi igwetera kuona no wengwa ukomba kwithira akigura mwali uju muthongi ugutwa Belle North akaribaja beterete gukiake bokira gwita kuringa kura na nkurikanie tukiaria na police commander wa county Embu nombere kwithira akihakikisha ati gukethira kuri na ukaria bokungana kiri kuringithia kura huko na akiuga gutithira kwina wagagia kinyaburiku Antoni aja uju na akiuga ibaile bete bokungana in case ka ukaja kwithira ukumira wagagia uraba komba kwithira beka bana na buku ndagutigira kariba Belle North bonde nebakuringa kura uria kwagirite na ibakuringa kura gutina wagagia kenda gutigira nayo kiama ya IBC uria bethirite bakeja na wirane ati bakomba kwithira bakeja na kithurano kirina uma na weru na jaranda tindi antukwe na arua ikirugono ro bithirite ngikuthuranira. Today marks very, very important dates. The eve of the by-election of 27th November 2025. All necessary arrangements have been put in place, including training of post officials, recruitment of strategic and non-strategic materials, dispute resolutions, and also making sure that our polls officials are ready to go with their materials, which are actually finalizing. Ni migambo ya CEO wa nkiama ya IBC Marijan Hussein Marijan agitariria uraba ithuranirite kiri kithwano kinini kiria kirigeri guntu mwanya ntuku ya rojo na kiaria arecia Belle North na rombete aringi kura kwithira bagicumire na wingi kuthura mutongeria wao akiuga mitaratara yonde ni bangi na kinyiria kithwano kiu kinini kia rojo iketha ikithithika na njira ya umana weru. We urge all those who are eligible to go and vote to come out in large numbers to go and exercise their democratic rights, and therefore we expect nothing than free and fair elections comes tomorrow. The polling is going to start at 6 a.m. and it will end at 5 p.m. in the evening. Thereafter, the counting and tallying of the results will start. But in areas that we may not have started probably on time, due to any eventualities, we'll actually give them the time that has been lost to ensure that they cover for the lost time. CEO Hussein augite botankiama ya IBC kura ciatorwa nyuma ya kithurano bagatumiria kuringana ura mwingi bakethira bagitete gamba ndebene. The commission will guarantee that the counting is going to be done above board, the results announcement is going to be done, and the voice will actually be the one that their people have actually made it possible in the ballot papers. We are not going to have any elections whereby we are going to announce anyone who has not won. Mudiene kirisera kokiura ne police commander county ya Embu na ugite ukaria ne bekite bakungana ogito ya kuringira kura iketha kirina Boris Baire gutigira kithwano kiu kigwita na mbere bwega gutina wagagia kinya buriku. Wananchi wote wa mbere tunawahakikishia usalama, watakuwa salama popote walipo manyumbani zao, wakuje wapige kura. Usalama umeimarishwa kila mahali. Tuko na polling centers iko 134 na kwa hizo zote tuko na askari wawili na pia tumeweka wengine ambao pia watakuwa wanatembea kwa hizo polling centers zote. Maafisa tuko nao ya kutosha ya kuhakikisha kwamba mwananchi wote wa Belle North ako salama na atapiga kura kwa usalama. Wale wako huko mashinani wakiona ambao watu ni wageni ambao si watu ya Mbere ambao wanakuja kuvuruga amani, tuko na ofisa wa kutosha ambao watakuwa wanaenda
washughulikia vilivyo. Kuma Chicago gicigo mbunge kia Mbeere North nkiripoti na ndeto cia weru riakwa rietwa ni Mutungi Kare. Nĩ bwega mũtũikare mũtegeri tũgeta na mbere na gũkũmenyithia mantu mwanya mwanya buria bukarika ndene ya Mbeere North na ntere ingi cia Kenya aria kuri na ithurano binini. Duncan Mbui ni umwe wa baria bakuruira giti kia ubunge ndene ya Mbeere North na tigiti ya kiama kia CCK kia Moses Kuria kiria baingi batije. Mbui uria umite ward ya Evurore iria ni ward irina aringi kura baria baingi ndene ya Mbeere North atwire ari kansela na MC kuma mwaka jwangirije na mugwanja. Rita Mwaniki na aranirite nawe na gututariria rugono ruru wawe. Kuja utafute kakuklip. Ni wega waringi mwiroreri wa Weru TV ni undu wa kugwatanira nanie kuma guku kaunti ya Embu thiini wa gicigo mbunge kia Mbeere Iguru varia kithurano kinini gigirongoreretwo gukora gikiambiria gigiuka mathaa manini tu mauku na varia aria mararuira giturwa giki tukoretwo tukiaranirie na kuma miena ngurani ya kaunti ya Embu mwena wa gicigo mbunge kia Mbeere Iguru na muthenya umuthi ni njerete mwena wa Ciara kuria mbotire gukorwo ngiaraniria na Duncan Ireri Mbui uria urarugama giturwa giki na kiama kia chama cha kazi varia akoretwo agitwerithia iguru ria muturire wake mathomo make na thiini wa utongoria wake uria akoretwo naguo na ino niyo ripoti iria ngoretwo ngikuvariria. Duncan Ireri Mbui ni umwe wa aria marenda giti kia ubunge thiini wa kithurano kinini kiria gikuo muthenya wa rucio. Ni uratwerithia muturire wake kuma unini nginyagia riu akirwirwa giturwa giki. Mwaka wako wa guciarwa ni 1970 iturarĩrĩte kwa kia Thambu family ina ciana na Kimbere tutitaraga ciana nondu muthuri niwe wĩte ciana ciake na kini kyo Kimbere kiria kia uma. Ni urathi na mbere gutwerithia iguru uria mathomo make. Na thomere Kigwambiti Primary School, my primary education. Na uma bau nathie Kanyombora Boys High School. Na uma bau have attended several colleges including one in India. Na then na kanda graduate na thie na rutha degree ya mbere ya ICT in Olero University. Recently I've also done another degree on BML, that is the Bachelor of Management and Leadership of the Inua University, the Management University of Africa. I'm pursuing my master's degree in management and leadership. Ni ukoretwe ari mutongoria thiini wa iturwa ngurani ta uria aratwereithia 202 na vauru India nomination, lakini ndio kwa ino korana alega kupewa certificate no ndia gua ngoro na ukatu 07 na akioria ringi na nathurwa ringi na kiama gia KANU na nathi kuria kaunti kanzo ya Mbeere na thurwa ni chairman, actually the youngest chairman ever kwa kanjweru ya thirire nina geririe kuvoranira na ngithira nina votwa 2013 ngikara njami yake 5 2017 nacoka kivaro riringi na voranira na shindana na iria ngananie na korwo mundu raina gitiri na mushindire muno na rengi magombeaga 2017 na leo twakorwo turwa na nikuo na bamba 2022 sorry na ukaringi twathi kupambana na niturakandire gukorwa ni na kivindi kia kirito muno tondu na thire na tigiti wa independent. Ni urarikiriria na kuria aikia kura onthe agicigo mbunge giki kia Mbeere Iguru gukeyumiria na njira nene na njira ya thayo gukathura mutongoria uria marenda. Ndakwira andu etu Mbeere North utikundu mbara ikoragwo ati nio mbara tucuru twibaririe mbara ningi boya tukora twina ithurano cia thayo andu magatikira kwiyumiria na njira nene ma ni maratishiro makira kwa thirikari ni bangite kunyogoria kithurano
kuria maramenya twina support makiria teburori no ningienda nimere matigatisho nimetikire kumira kwina thirikari yare mone kumagitira twine tuka make sure ni twagitira kura cietu itigatuike cia kwiwa. Mbui thiini wa kithurano kia rucio ararugama na kiama gia CCK. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Niwega mwiroreri wa Weru TV nundu kugwatanira nani wa ringi rugano rwa Newton Kariuki na Leonard wa Muthende rwa na njira ya mwanya ni rukwa tukimuretera thiini wa rivoti cietu cia thaa 3 mwenari wingi muthenya wa umuthi atongoria aria magwatanitie na thirikari nio Geoffrey Ruku mari na governor wa kaunti ya Embu Cecily Mbarire uria nwake mwenegiti wa kiama kia UDA ni makorirwe makiaria na njira ya mwanya na ndikia movoro baria makoretwo makiuga kuri na rivoti magwatite ati kuri na andu mangikorwa makigura kura thiini wa icigo ngurani cia gicigo mbunge giki kia Mbere Iguru. Wa uguo ni makoretwo makiuga ni marenda ugitiri ukorwo kimarirwa kuona kwina rivoti makoretwo makigwata ati kuri na mitoi ikoretwo itumitwe ni atongoria kuma mwena wa uregani aria mangikorwa maukite kuthukangia kithurano kia rucio na baria marakorwa makiuria thirikari gukorwa iroretie na kinyi makiria niguo maundu ma monthe matigakore magikika. Koroki nontu giki nikio kithurano kia mbere buru kiama ya MBC njeru bokomba kwithira bakithithia kuma kia ntuku ya ruju na ndi mukari nethirita gitega ona o ukethira ikethagi kia uma na Weru nontu tuonete kinya tongeria bakiriruta rurega na thirikari bashumiritie bakiugaga ayu no bethite kwithira bakibategera kana ritho ya mwanya rikomba kwa ritegera nkiama ije ya IBC kenda bakiuga uragwa kalika ntuku ya ruju mampumire bo chikomba kwa chitumirwa ntuku ya ruju nijo chikomba kwithira betegana chio kana ndroweni raba komba kwa betegana yo kiri kithurano kinene kia mwaka jwa 2027 kuna ndini gwetera na kuona batwi tuna Rita tukomba kwithira twambite kambi amwe na Tony Kadenya kwambia twambite kambi Antoneja gicigo mbunge kia Bell North utigera teto cionde ira ikumira chege kithurano kinini tukomba kwa tukunekeria cio ura chigukarika na mantu jonde njara yakomba kwithira jakendera jege kithurano kinini tutumite aja monka tutigere mpumi tutigere kugukia kithurano gigwita gikuringwa mpumi chigutumirwa na tumenye urokomba kwithira kigura mwari jo muthongi ugwitwa Bell North kiumaja Chicago gicigo mbunge kia Bell North riakwa rietwa ni ukambita Mutugi Kare na ni mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Nibwega Rita Mwaniki Borena Mutugi Kare nterecha cia kago ndene ya Mbere North bugitumenyithia boria kugwita na mbere na taboria mutegeri tuona ni atikagitene gaka uthuraniri bunthe bwa uringi kura ntuku ya rojo kiri ithurano binini ni burikite na ndi ni muringi kura kwithirwa agikinya ntuku ya rojo kainda rukiri naja ndene ya Weru TV tukethwa tukikumenyithia mantu tariria ugeta kuraja itucokerete na nteto nkuru. Thongo misilinge kuna gypsum studs na channels kuma kwa Raina Mabati ithonde kina utaramu boke na ndibo robotic AI na nawi gorere chio na mareja wholesale ja shiringi 120 yake turiongere factory yetu ya Meru aja kithoka kana kitengela kana kirogoya turingere thimu kana utume WhatsApp kiri 0729628199 Raino gypsum studs and channels bei nafuu bidhaa za kudumu. Ogo Kinya, karibu koroka. Karibuni chai mama. Aruvi nukanywa chai? Kinya unitenywa kweka mochama yuto matukangita ngachirewa. Mama, kwanywa chai. Baba rambwembe. Karibu.
Neria ribiri rugete China leo. Mama eria ungora ndukene. Auge eria teria. Eria teria. Mwarokwa. Eria ne lisha. Turugiro nai. Lisha? Othai. Ndago. Kunda karia ka. Naoni. Kinyago no kwenda. Niyo ka. Ni tamu. Chai kwa kudongi mpongela kangi. Kuma naiba eria teria. Eria ne lisha. Muremi ikuraurire neria ria uma ukamaka gucwa gicembe ni unto Green Life Crop Protection Africa Limited ikuretete gicembe gigwitwa Catapult. Catapult itumikaga na kithimi kia milita 200 kiri kithimi kia lita 20 cia ruji. Catapult itumikaga mbere uanda kana mbere irio biuma mbere ya kugira iria riaku irithro rina green. Catapult gicembe kia muremi. Ni unga gani umenipikia? Huu ni unga wa extra premium. Huyu wanitafuta sasa. Umetuzaa wewe. Unga gani hii wauzia mtoto? Nilegeshe hela yangu. Wadanganya mtoto kisha mimi. Ni original. Original kitu gani? Mwangaria. Hii si yenye upikwa inakauka. Na ndio maana nasema premium si premium kama si extra premium. Kweli, extra premium inayokupa extra carbohydrates, extra vitamins na extra energy kuhakikisha kwamba wewe na familia yako mna afya bora. Na ni moja tu, Nice Extra Premium. Tena Nice Extra ngano yenye chapati nyororo na tamu. Adaline Extra Premium. Na pia Nice Pure Pishori kutoka Nice Rice Millers. Mwea. Siri ni Nice. Nice na Nice Extra Premium. Ikiroto kia musheri wonde kuona mwana wawe akiona kithomo gikiega agikuraciitikitie na gukarabwega uturone bwawe. Highland Group of Schools twejaga amwe gukinyaniria kiroto giki. Aja Highlands tukuragia mwana okuge kithomo kimikarire na tukabatetheria gukuria biewa biao na kwimenya bwega uturone. Tubaejaga kithomo gukurukira program cha kirasi na omea kirasi nikenda batiga kurukirwo ni ontuno buriku. Irasi bietu biena mitambo ya kinande nikenda na batiga kurukirwo utea mathomone jao. Twena ngari kathomba kienda kujukia na kuania mwana oku etheria. Arimu beto ne bankathishia guru na baite ngogi yao bwega. Ujukanie bwa January 2026 ibwetete na mbere. Ithare ugwatire mwana oku kanya kire skuru cietu Milimani, Kinoru kana Timau campus. Nonto bwa nteto nkurukiringa thimu namba 0720 411 554. Highland Group of Schools. Better future starts here. Kiwanda cha Duralong Mabati. Tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda pala nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Huyu ni Brayo. Hii Brayo anadai tu furaha. Akajiambia hatatulia hadi ipate. Akapiga maraundi hadi siku moja furaha ikapatikana. Tumefungulia Value Hickory C upate furaha. This festive season, dial *423# to reconnect and stay connected to GoTV Value for only 599 Kenya shillings.
Jambo, welcome to Kisimani Eco Resort and Spa. Looking for the perfect holiday with your family, loved ones, or simply a peaceful solo retreat? At Kisimani Eco Resort and Spa, we combine luxury with learning, fun, and unforgettable experiences. Relax and learn how to turn your small idle land into a source of wealth. Modern beekeeping, chicken and duck farming, organic vegetable and fruit farming, dairy and pig farming, waste to wealth training with BSF technology. Call now and take advantage of our limited pre-Christmas highly discounted holiday packages designed to give you more value at lowest price. We also offer executive accommodation, modern conference rooms and team building grounds ideal for family meetings, parties, end of year strategy meetings and much more. Visit us at Mailinane, 12 kilometers before Isiolo town along Meru Isiolo Highway. Call 0742 205 295 or 0733 570 530 or email us at resortisiolo@gmail.com. Website www.kisimaniresort.com. Book today and enjoy big pre-Christmas discounts. The Meru National Polytechnic, a national center of excellence in technical and vocational education and training, proudly invites you to the 6th graduation ceremony under the theme, Celebrating Excellence in Skills to Transform Communities. Join us on 8th December 2025 from 9 a.m. as we honor our graduates, applaud innovation, and celebrate skills that are transforming communities and shaping the future. You can also watch the event live on our socials, YouTube at MNP TV and on Facebook at Meru National Polytechnic. The Meru National Polytechnic, technology for innovation and development. Nenda kama ndani. Yes, ndio wenyewe ndio bada. Karibu kiti. Wata nini? Yes sir. Kumenyiria ate wetu ngani ona ndeze. Mbie mwende. Bado mwenyewe choke onde. Chivo. Atoto. Dia daburu mwingima ya Lea Premium na chapati na muroiko meruka chiongwa cha mutujwa Lea with flour. Ini kaya. Menyera na kuria nja yaku na njirere agirite buruna mutujwa nkima jolea premium fortified sifted maize meal na juankano jolea premium all purpose fortified wheat flour na jolonekana na magurija mega buru na ni tamu toka kabura na New Palea Millers, nurturing the world. Nganilea premium. Eta wagagia ntuku ya rojo amona kinya kwethirwa ikiangaratania ithurano.
Rutere rwa thirikari na rutere ruria nibo ndeiba uketia matheta ya mibango ya kwaragania kithurano kinini kia Royo kia Mbeere North. Shetani ashindwe. Akiaria munene wa mibango kia menekea DCP Mithika Linturi ariwa kwena njama ya thirikari utonyera kithurano ukurukira rwangiro ukaria. Ruma ile guoko hati police bagay habari in plain clothes by it to ensure there is no order. Yumba kwa no police in plain clothes. Police bamba kwa baba uniformed no ndibo tukumba kwa identify toka menya nibo polisi. Naruro tere rwa thirikari ukurukira minister wa Rutingoi bwa Muinge Geoffrey Ruku na governor wa Embu Cecily Mbarire bariwa njama ebanganitwe ni rutere rureani. Ni twise mainagu ato ni marona giti giki ni kithiu na timakiona na ni gituma renda kuthukangia batituma nafasi serikali itachukua jukumu na ningienda kuria aria onthe maretetwe kuma nja ya Embu County makaretwa Mbeere North kureta vurugu titumetikiria guka kuthukangia gwetu na kwao ti kuthuku. Ni twisi andu opposition matongoretwe ni andu aci matongoretie mare na furugu nyingi muno kuria ciakago Kanyombora kuruitwe Ciara na Marivandu wanawatakirie ndungiruta mbara gwicino gushinda koguo twina uma ati andu ma opposition mararuta mbara tondu ni maichi ni magushindwa na gutiri mbara ongirwa no karwo twete miteguro gushindwa no gushindwa. Linturi amwe na bwari wa ina witikio bunene ati muruiri wo Newton Kariuki agashinda kire kithurano kiu kia Royo akiromba thirikari utiira kwena ukaria bwa kung'ana. Very confident that Mwangatha Hai candidate wa the United Opposition Alliance nonto turia twina candidate umwe okiama kia NDP ya Newton Karish uratua tura supporta twitwinde turi Opposition Alliance utina reason mount yonde on the constant yaomba kuria ashinda aikura cia mubunge wa Mbeere North. Minister wa karaya wa urimi ariuria IBC we kamitaratara ya kwana na utiera kura ikoringwa na njira ya wero na uma na kuongera teke ni kigerio kinene kia 2027. Kaka musujo kaka reo Kenyans bagya kwithira habaina and out on your impartiality, your ability to ensure there is a free, fair election devoid of any intimidation and bias. Then you'll be setting a very bad stage for 2027 elections. So take it as yourselves, as an electoral body, to demonstrate and convince the Kenyan people that you can actually be impartial. Rutere rwa thirikari naru rura ruwete mbaru Leonard wa Muthende bari wareani bao batindete kugura aringi kura na kubanga kwaragania kithurano. Nao mavangite kugura kura tondu mambiririo wa kirauko Kanyombora Ciara wanao mamenye ni turamenya na ni tura take record of each of these things na to ya forward kwa IEBC mapema nigetha makoro makimenyora kurathie na mbere. Bari wa mwanabo mitaratara ya kwana ni kiniborithi korona mara mariba Noel Ntori akioria Rais Ruto gutiira kutena thina. Thirikari ya Kenya ni tuthondekete mikakati tari muno iria ngaurari ya kuhakikisha ya kwamba gutiri mundu ugatwika intimidated, gutiri mundu ukagirwa kuthie gwikia kura yaku ukurorekiria mundu riku kana riku koguo security yonde isa sawa na nirari guta minister wa thirikari. Mr. President, can I remind you, I took you to the Hague 16 times in 2002, 2007, after the 2008 electoral violence, because I believed that time but if there is problems in Kenya, either kana violence is out of flawed elections, you will be completely and squarely responsible no to go in government machinery ekurieria mandu ya yonde. Royo ithurano binini 24 bikathithika na minister wa ukaria Kipchumba Murkomen awete mibango akwana ne kigotiera kwena ukaria na uringi kura iboweta na mbere na njire thiri. Mwende Gitonga, Weru TV.
Minista wo karia bwandene na wathani bwa matora Kipchumba Murkomen ariongete ntere chia Kasipul Malava na Kinyabaringo naria kwina ithurano binini rojo akiuga ibatunyete bana tembea na tongeria bangi kathumba akaria akiuga bare bakagwatikana na maitia ni untu akaria ba ne bakurumirwa ni thitango cia winyangia bakabutwa ngugi. Minista wa karia bwandene na matora na Onesmus Kipchumba Murkomen na ikinyete gicigo bunge ka Kasipul County ya Homa Bay. Murkomen athingatene na mabisa ba polisi aria Gilbert Masengeli kwa ile obangania babo etete na mbere na ntoba kithurano kinike Kasipul ntuko ya rojo. We want to restore the confidence of the people of Kenya in the electoral process by making sure that the by-elections are peaceful and that they are being managed by the National Police Service, not by goons. Akiaria na andiki banteto, Murkomen na ugete kwina maabisa ba polisi bakugana ndene ituo bionde bya kuringira kura. We have put in place proper security measures and we have proper provision of police officers in every polling station and all the tallying centers to make sure that Kenyans go about their business safe. Murkomen na berete anto baiturie na namba enene nikenda kuringira atongoria bao kura akiwa ni akia Mukenya wonde kuringa kura. Stand out, come out and vote. Exercise your right. We want to see huge turnouts around the country. That is the joy of democracy and that's the joy of a working country. Akiaririe sangasa kira kiumire tauni ya Narok ndene ndiongo yora wari munini wa Rais Rigathi Gachagua, Murkomen na ugete timu imwe yarere wetikiria ora polisi bauete. First, the situation of Narok was very clear. When we realized that there was going to be a clash between two groups, when the National Police Service realized as such, the security team advised that both camps should stop the violent rallies because it was turning violent. So one partner wanted to continue anyway, yet the other agreed to follow the advice of the County Security Committee. So it was for the benefit and for the protection of the same people who are complaining. Murkomen na ugete kuritoko akaria gavana na tembea ni kumania na maabisa ba polisi kuringethano na okora na arongelete kuwa kithia bakewatikana makosa bakethia bakebuto ngugi yaya umanite nyuma ya musafara ya gavana na tembea kutharikirwa ntere cia Chwele county ya Bungoma. I know that there has been an outcry out there by some leaders that their security details had been withdrawn. The official position by the National Police Service is that those officers have been called to provide information to National Police Service as to how they found themselves in the midst of goons and planning of violence and so forth. If it is they are found culpable, the appropriate disciplinary action will be taken against those officers. If they are innocent, of course they will go back to work. But what we are trying to protect them from also is the possibility of mixing up with goons with machetes and ends up finding themselves in crossfire with police officers. Raymond Mwenda, Teto cia Weru. Onde Akenya bakuibanga ni ontobwa ithurano isigone mwanya kamera cia Weru ni murekete ntere mwanya irio ntere cia magarini amona Kinya Malava kenda gukuretera uria mantu jakari isigone bibibiria biretete murutira jo munene kumane na ithurano binini bia MCA mujumbe na Kinya Senator. Totigerie mathaja makayake ithurano binini biantere mwanya nthigurune bigeteka abisa mwanya ba IBC ne bakojerete othuraneri ne borikete na nande ne gwetera uringi bwa kura ntuku ya rojo. Kamishina wa IBC Dr. Atulala ari magarini na ugete gwekinya ntuku ya Juma muchindi wa getikio bunge agatumirwa. Kila kitu chaenda shwari, usalama ushadhibitiwa. Maafisa wa tume huru wako tayari, kama mnavyoona nyuma yetu, zana zote ambazo tunahitaji ziko tayari. Kwa hivyo tuna imani kwamba ifikapo tarehe 28 asubuhi inshallah wakazi wa Magarini watatangaziwa mbunge wao mpya ambaye atakuwa ameteuliwa kwa haki na uangavu kwa mujibu wa sheria. Akiongera gukethirwa kwina ukaria bwa kung'ana ituone bia uringi kura. Kuwa na usalama wa kutosha, kutakuwa na maafisa ambao watakuwa wamejihami vilivyo, na katika kila kituo cha kupiga kura si chini ya maafisa wawili
ambao watakilinda kituo. Kule nje kutakuwa pia na maafisa. Isitoshe, fauka ya hayo ni kwamba kutakuwa na maafisa ambao watakuwa katika lugha ya kimombo standby force, ambao watakuwa tayari kuwa ni wenye kukimbia kwenda eneo lolote ambalo kunaweza kuwa na shida. Na Bobakiaria bare Kakamega monini wa mukaririgite wa kiama kia DCP Cleophas Malala bare na moroiri wa ubunge Malava Seth Panyako ne baugite ati kuna mubango jwa thirikari kwithirwa bakireta gesanga sakiri aringi kura, kwamba wasiwe na wasiwasi yoyote kwamba serikali imepanga kuiba kura. Hakuna kura itaibiwa kesho Malava. Tumepanga jinsi vile kulinda kura yetu. Tunajua kwamba wamesema wanaleta polisi ambao wako na bunduki sijui ndani ya darasa. Musijali. We have put mechanism in place to counter this archaic tendencies of the government in Malava constituency and indeed in the by-elections that are going on in the country. Maureen Kinya, Wero TV. Musafara jwa kumenyithia mwingi kiguni gya kambuni ya Green Life Crop Protection Limited ni jukinyite ntuku ya ithano arimi kuma ntere chiatigania na igembe bethirite na kagita gakega kukenanira na tangazaji ba Wero FM na TV na kinya kuona kanya kuthomithwa gukonia ndawa cha Green Life. Rojo Bakariunga kaunti ya Tharaka Nithi. Musafara jwa kambuni ya Green Life bagwatanite na Wero TV na Wero FM ndijitonyete ntuku ya ithanthatu. Narua ndongeje nikinyite ntere cha Muthara, Kangeta, Lare, Mutwati na Kiengo. Igukari ntuku ya mwago na kinya kuritana arimi kumenyera muthetu na imera biao na ndawa kuma kwa Green Life. Kore arimi bachumbureto mono imaginyo mato ita maginyo mampempe. Yes. Mnaba meta mkonga. Maginyo matithiraga. Ara kwe mange mare magera muthetuni meta marindi. Kwe na kanda kuthiria manyamo monde completely. Yereto benzilon. Yes. Benzilon indawa ya kuthiria maginyo mampempe na maginyo mame na muthetuni. Ya torake muthetu. Na wamekani gekagyo musitano ake. No tutone takongera mono. Tamado tikakoke musitano. Abenya wekera chiere no tunuke ndo kenyangia ndaga yaku. Ende kaka Benzilon gakura maginyo mampempe mato tankonga kanana ge moni for amegom. Areto Benzilon. Yeah. Asante sana mutaalamu kwa kariba Kangeta. Thank you so much. Nkuruki Green Life bari na ndawa cha gutetheria iria ndithia gukura na mpwe. Kare arimba bangombe. Ndio. Arimba thara. Ndio. Arimba iria. Ndio. Tafadhali wete mathare aku ekathirio mostimieri ere mweri omwe etakuwa no tutembura tema wate mathare aku eyana optimizer just thima music 15 yake inga wate mathare aku intuo 14 yes thare aku kendo kama oitemera ngombe akaribantereu ibone ni gikino kiao ikuriongero Green Life barabara na machoke John the Jegioremi na inko gwerwa monono ntonda wachia kamboni ya Green Life ichituiterete ngugi jaremi weja kenda wachia kugira cia kuetheri area ndawe Green Life neto diterete ngugi bwega tukari jaremi oni mwenyewe intestate ndawa icha Green Life ndawa ja catapult na inge nyingi sana imbonete ora chinditerete ngugi na winge na ikionde janda gura nye manginyo ja mpempe no nto imbije ndawe Green Life ne daireri ndongi ndawe daura ne optimizer yote theria kimera akiumba kumiria riua no etetheria mpempe na mungau ethe tureke thari na inya endera wo wiranio na kekaria ntugo nyinge gitaigwa riua enio nyayo ni lavender fertilizer uchiringanirete iri ile kemera gyaku geketha gina inya boya na gikaria ntugo nyinge gitaigwa riua kuimisa arimi bonthe bombe kuranda wei nikenda bombe otetheria imera bira bio bite kaombe kuma na haraka na ibia kamboni ya Green Life Africa wena ndawe iri ile wawe muremi we sasawa. Mtuku ya Rujo ndio ngeji igakinya kaunti ya Tharaka Nithi ntere cha Mukothima, Gatunga na Marimanti. Morgan Muti, Wero TV, Meru.
Nkatho cha mwanya mutegeri ni kuona kanya gaku na kugwatanira na bautwe kiri nteto chetu cheru themwe na kiri nteto chetu cheru theithatu kiri arwiri baiti bia gicigo bunge kia Mbere North tukethirwa twikumenyithia abo baria baingi bati kumenya utoro bwao bwithirito bukarakaria ata bwa Newton Karish amwe na Kinya Duncan Boy na Kinya wa Muthende. Kiri nteto chetu cheru theithatu tukaburetera ngono chiao mwanya mwanya nikenda ntuko ya rojo ugeta kuringa kura ukethira ukimenya no wewe ngwa ukethira ukithura eta nambe na gukenera mibango ndene ya Weru TV. Rietwa ni Maureen Kinya, mona ni Rioto Mathithio ni Maureen Kirimi.